Kardom kadogu ye phan la no do bom BJP sarkar pen ladak 26 no.Duarbagori Constituency along nili kahumri dam kle thek namlong le pelo dipluso dadhora anathu ato work ningkan kwa ni pehing no lasila so lang kang rai du pik lasila no la so sarkar pen ke yapon em education in charge Richard tok bi pen alang li la so askim pi pon sin non la dolong la pura dolong munai pon no yo theklong la ke pu dipluso na thula de la so lang mangkan ningkan wang mangke ekdam motorcycle barkha ba chedamun e mundit ka chileng sik sak pik lo ti bons ta non munai pon bom de la gerat phan khobor ki mil yo la so lang ke theklong me yo lang kang re sang ti muliang se yo ti bons ta la non munai pon lo JCB pen si la so dak theklong lo bol so lang roi so long mangke la non purwan pen ladak don po an ke la tum bari khan ta non mangke pu dipluso rong phot rok do la pu ana thu to mang tarat no mangke pu do la mora hi thina dun borwa tak ba kamanta joy ke po la pelata pu da dhora po na thu lo la LP school na thu la puta bunai pon bom lo yo okay pu halak solang roi lo la ke hidia phan en pon bom pusina than pom halak ke ho cement mix bom do la sila tum la so imana than na tengke laan pulo ti bos ta yola non pini penap tang pon pulo de la ke latest khobor lo la ke 26 no.Duarbagori Constituency pen la se hadak ke do tum da dhora ara tuman mangke rong photrok bangke aninga rong si la tum mangke non lo mangke aninga rong bohong ma se tungke boyarta dunlong lo yo la se mo bari khale lang the do sita la tum mangke ke dam ke wang mangke achi so ke joy long pu pusi haning chaparong pon lo